Ni wakati wa matukio 13 mwezi wa Mbe mwaka wa 2023 naenda kukeja na kuodhocha ndeni wa Vilingi Wa Mauvoo mwendoni wa saa moza sia muthenya masaa mavilika miloni wa sonyo manyithie kila chakiteka na kila kiovaniwa ukiteka muno ile mbetani itu ya ukamba ni muthenya ula President William Ruto wabikiana kwa mbesya ndambuka yake ya mithenya ili Nyanza Mauvoo tukitha mukwi muthenya wa umonde Nito ERASTUS kithuku wa NZOMO na tuyambiane kana muyumbe wa kaiti Joshua Kimilo ni watha ekali makilio mbunge kana uthukumi uithi wa wote kimo mwaka huu 2023 kuyanisya milati ya maendeleo ila watha na ivindani ya kampeni Kimilo ewete kana mwaka muvitu kuna ina mathina ma mithukumile ila CDF itana ivo atio oyu mwaka uve na chendi changai ni mwaka ula meithi wata ayumbe mayekasa kuyanisya sindu mbingi ila matana ifikiana kuyanisya mwaka muvitu mbunge yekwati osio vya sikalo sayo mwai ukete wa Kelly Benjamin mwaka na ilivote uthukumi wa ayumbe mwaka muvitu na kwambie muno kumana na kusaliwa kwa kinanducho cha NGCDF ateo kume vindani ya kisimisi na sikukuu ya mwaka mweu kwa kufikia umonde ayumbe methito isioni sia ndwani leoni mbunge sio kuwanya na NND kukonya kila menda mathukumwe kwambia mwaka umwe huu uyumbe wa kaiti Joshua Kimilo ekitembe mwiano wa kisomo anduni make ula ukueta itambia ye ikate thesi vanene kumina ujana nza kaiti miaka yukite taa mwinu kana mwako kana taa mwinu ingi nani ngi nandu mako makaiti nenda kusomethesya na mbingi kwa nena somethesya 2017-2022 ni kana withe constituency yakwa ikenda ndonya kuete kusolve problem yanza not as I want to alleviate poverty in my constituency, which is very important to the eradicate poverty, but we can elevate poverty nikana ukendhia kisio lichaendea na bunge yetelo sio kiasikalo sia mwai ukite Kimilo no athingirira uwethwa mwaka wina uthukumi mwingi no kana kuyanisi sindu mbingi ila ayupe matana ina utonthi wa kumavikisya NND miai ina ya mwaka muvitu kumevindanila mavithiwe na itina mathina mekumbila kinandu cho cha NGCDF itu kwa chief kirane sa kwa chief ibinane kumwe kenda wasiwasi ni kwinda development letna sa kweka nitokweka tuyambia we are in full swing ni kana withi tweka development ni waisio situ andu maitu matetheke withi mukatu judge na we are witu latugenda tuthukumite nienda kwasira ni yoba musibiyu andala ya mako maka itikana yune kuthukuma na no kana kukilia kaiti ki utongoi na maendeleo muyumbe unu wakulya enenthi makisio chake methwe na mivango milumu yombene ila mavangite kuyanisya mwaka huu wa 2023 eweta maendeleo makwikwatwa nongitha mambie mbe misiene either na plan either na ina kisulu wasienda kuwa mota either na mota wasienda kuwa ngali either na ina nyumba wasienda kwaka enda nunele biashara wasienda kia biashara either na sometheti siana wasienda kusomethia na wona waseta call uja achieve calls yako ukenda waete maendeleo dhini wa musi waku na dhini wa ukamba witu na onuwevo ni wathuthia NND ukamba onthe mambe kumba ute mithiumu ya uteti na mayete pamwe mauswani wa kukonya undu wa kuthengesya maendeleo isioni sia ndwani yewetano indi kula inakuniwe na kinene kila mwenenthi ukwenda kwa oyuni kuona undu alama na manuvie meu mathukumana kuyanisya chonthe kila manathana evindani ya kampeni na kamba tuitha tui focused maundu ma siasa itumini na 2022 ni kulia andu maitu mambe kulwa yuni siasa twambe ulika kwa maendeleo tusobi malelo maitu withe twa iwesi alika ku ndwani siana situ isome na tuthete maendeleo nthini wa ndwani situ nundu kila kikatuma ukamba witu ubenduka nila tukamba kwinda tute kunena kwingi lakini twambe kwika meko mwene ndia kwate utetheko dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava kaunti nilovi nyanita wa Benjamin mwaka NND makivalo cha mutiso ndini wa wodi ya Mbitini kaunti ya Makueni nimeka ila serikali ya kaunti na ila nini imatethesya kumana na mbanga ya kombo kwa ni muthanga NND ameasya kichumanitwe na utemi wa miti vamwe na utavi wa kithanga thindini wa usi wa kwa nguia vala ingi meenda utongwi wa kaunti umatethesye kuvanda miti
kinatudhuru sana. Habari ya maji ikianza inaanza sababu wakati wa mvua inaanza juu mlimani, na maji kutoka mlimani, maji kiteremka inapitia kwa ile tubula ama ile nia ya kupitisha maji, ikifika hapa karibu na watu wa eneo hii ya barazani. Wale watu wao wako karibu na mito wanatapika sana. Wakitapika sana, kile kinaacha tufanya tusikuwe na shida. Tunaacha kuanza kuweka hiyo damu, kuweka hiyo nini ya kuzuia maji kutoka kwa mlima huko juu. Ndio maji kitoka huku kukinyesha iwe kitu ya kuzuia inakuja polepole. Ndio watu wa hapa upande wa chini wasikue wanahangaika sababu ya kubeba hiyo maji. Mkisema mambo na mabonde imesababishwa sana sana na mvua mingi ambayo inanyesha, sababu mito mingi inatoa maji kutoka saidi za juu za milimani. So wakati maji inateremka ikienda upande wa chini inabeba mchanga mingi ambayo inasababisha watu wa saidi ya chini wabebewe mchanga. So hiyo erosion ina cause pande ya juu ina cause sababu no gabions zenye zimetengenezwa, and then what tulikuwa tunadai chenye tunaweza wito ambao tunaweza kuongea kwa serikali ni watujengee gabions. Ikanisa ni athuthu yithu mustalini wambe kutethesya serikali ya kati na ila cia kaunti kumia mibothi ya liu wa utethyo ilovia cia kutethesya serikali kuthoa maliu ama utethyo na kutuika mawalanyo angi mavata kauni wa kutenanza tanzemwe ya kuonania ngwatanio wakini wanthi na muno mabindani mathina uthuthu o waumwa ni muthukumi wa Ngai Reverend Eutychus Wambua ula ni pastor muungami ikanisa ni Baptist Musini wa Ilovi. Benjamin Mwaka ni wasukithia na ilivoti. Muthenya umwe itina wa serikali kuthingila vatu wa ngwatanio kauni wa kukutana mwisho wa munao na nza malemvetani kwa thukanyo manthi yundongoi cia makanisa ni cia kwatamba uwasia wa serikali. Reverend Eutychus Wambua ni pastor muungami ikanisa Baptist mutano wa Lakisama ni rwaraka va Musini wa Ilovi. Andu kwa uo menansa ni kwithia mbua ila tunekwatite ndinauwa nesa miondani kwiliu mbua ni yuwie na ni muno kuni ngwendea gukulia andu manze yitu ya Kenya na alanga yo mathimite ona vamwe na makanisa withe ni matethesya kwa nzesu ya kunenge andu maitu liu. Weta kuminana na nza ukamba ni kuenda vitha munene wa serikali akati nthina wa kutuikanya kiwu kianu chanima kwisila masilanga na unenanya wawo kukonya uvandu wa miti ondumwe na usuvio wa mawithiuluko. Kindu kila kingi ngwenda kule serikali itu ya Kenya ni kana vatonyeka withie ni menza ndovoi na metho ana nzia cia andu ala taalamu mite kitui kunda Turkana kundu Kajiado withe andu acio ni makwata kiwu kwisila kwa nzia cia ndovoi nikenda withe no mabande liu ona ila kutembua kwitha ni manyithia kwisila kwa nzia isu ya irrigation. Udulongi ngwenda kwa asia ningukulia serikali itu ya Kenya nikenda imanze mbeo ila itonyo bandu ila tunambua nini tambeo ya mwihumwe kana mili kwena kiwango kia mbua yitu ni kwithia na sanondo climate change. Reverend Wambua ethiro musali nombe kuaya misila mivithi kunenza kuma ivindani ya corona na maleu kivalukanyo kuka kuvikia umuthi vala chumwani kivetu na imwingi sesoni otathi nwaweta ta athukumi mangai utethio kwa misila mivithi kuki liu ona mavatani ange manene ta kisomo nwatho wo tanzia imwe ya ngwatanio nzeo na serikali wakine wanthi. Ni responsibility nene kanisa kuungama na andu kwanza yesu ya kumatethesya siana ila siete na fees ni responsibility ya kanisa kumatethesya andu ala matonya kwitha matena mamutha maseo ngaino tunengete mwanyo usu wa kwitha no tumatethesye na yuala nyo wake wa kwa leu eithiwa hayutambukisha kwa ekalima kaunti ya Kilifi vala kwa kuvikia oyu mesimbe wa 50,000 ni tethekete na walanyo wake. Tutanya kwitha na estimate ya andu karibu 3,000 ala tunengete liu kuma ivinda ya COVID kukoa mundi. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma va kaunti Ilovi yanita wa Benjamin Mwaka.
Livoti ya kembeni tutumandeni wa uthiumu omukuve twambothi matukani na ngosi yogeria na Mauvoo mbenge nukandivasa. Na udhochandeni wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyeka ni kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana sawi yonthe ometoke ni mutanisia wambie ku depend na etha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wonie kuyanza ni mauso wesia ni we atikote musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoete kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science netu itama woke wathokanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunie simu kwisila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Na mwendo musese ni muvyano ndo kwenda kutambanya naitwa Vilingi Wa Mauvoo na udhocha ingi niende na kumanyithia mumanyigwa wa klasi cha mwonza kuma skuluni wa musingi wa Bidine Mole countini ya Kwale niende na kuvua hospitali ni wa Coast General countini ya Mombasa itina wa kweki wa uthinzi wa idho kuyanana na kamwana kana kalaka inena na ndiki Mauvoo
ni kana thina uni wakasukumiie kutia skulu nundu asima koma yaina utonyi wa ukaitithia. Kulianza kuwasha na kujikuna alafu na kufura. Kitu kidogo nikaanza kukua mpaka ikawa kubwa. Ndio nikaletwa hapa hospitali Coast General. Nikaenda nikapigwa picha. Wakasema jicho bado iko sawa. Nikakaa miezi miwili nikarudi nyumbani. Nikawa nakuja kliniki mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 ndio nikaletwa ward. Nikakaa ward mpaka tarehe 22 mwezi wa 12 ndio nikaenda nikatolewa hii kitu. Na huyu kijana aliletwa hapa tarehe 6 Disemba kama alivyosema mwenyewe, akalazwa na tarehe 22 akafanywa vipimo. Tarehe 22 Disemba akatolewa hilo jicho. Alikuja na diagnosis ya orbital mass ambapo hilo jicho lilikuwa limeharibika. Kwa hivyo tunashukuru watu wa Mombasa Cement kwa kumsaidia, kwa sababu alikuwa na bili kubwa. Na sasa pia Mombasa Cement wamekubali kumchukua waweze kumsaidia na masomo yake. Tunatoa shukrani kwa watu wa Mombasa Cement. Samson Mwangali ni kijana ambaye yuko darasa la 7. Na huu ugonjwa wake is a very rare disease, a cancerous disease ambaye ilimdhuru sana kwa masomo na kimaisha. Tulipokuwa hospitali hapa tukakutana na mzee wake ambaye alikuwa hajiwezi. Mzee wake ni mkulima na bili yake ya hapa ilikuja karibu 400,000, yani 400,000 Kenya shilling. Na tukasimamia hiyo bill hadi sasa tunamwangalia, na pia tumemoffer mzee wake tumweke kijana huyu kwa shule yetu KP Junior ambao iko pale Mtwapa. Na tuelika mutongo Mathau kana serikali ya kaunti ya Makueni kwesera muvyani wa Mathau ni endeka kuvatha ilovia mbingi cia kutethecia kuokelia inengo na kutethecia amwika kunika na inengo sio ainena itina wa kuvika finals cia Mathau alama endeye kwa ilungu ya siumwa ili wodini ya ngumo MC ya wakisio kiu Muthiani Mwangangi ni wasia kana ta kaunti nimethitwe mayasi vanene muno kavinda kala inengo nzio ikwetie kwa mana. Langwenda okulia ni anake maito nino nie kana mena talents bingi katika Mathau na nasoma naona kana ila twetha na Mathau anake maito methitwe membisi Mathau ni maili kama ndo ni mathuku maili kama adaratine maili ko tumeasindwila ita umateria huu nikuki unakulia kaunti ito ya tatongwe ni Mutula ngaba na Makueni katika financial year no yukite atologite mbeza mbingi muno cia sports ola twanacha talents kuma kwa anake maitu ni wo magetha musio na magetha matona kwiyendeze maishani ndo katika sports ni ba muno kwa unu anake maitu mejumite na kuthauka ngewa ya Mathau ekula waziri wa sports na gavana na serikali ya Makueni ningenda ma invest a lot katika Mathau
maito maana kene kana wezethia makueni ila tutala athauki ala maumite minded mo katika national teams tiase makueni kana bena ciana citu zumite makueni cithaukite mubila na nundu tisi katika mathawa itono kwata anakena makayuthauka nthi cianza na kwendea nundu ona mathala mathauka nthi cianza mambizo utwambizi itutumia mbinu yonthe ele batoneka onoeli atatu mathauki maitu kuma kaunti itu tumone mathauka katika national league kana ligi lingi cithi cia kimataifa nikana ndio tumilia makueni katika mapu na azueli atatu ni mama utumangi aingi matona kutha na wendi wa uthauka mamile talent yo maendenza kila ndo no qualify mwingi talent makueni zipo ningulia mheshimiwa Mwangangi na county assembly itu na langi yo usika department ya sports inengwe mwana nondo equite kila mundu asia hii siana muika nekenda wewe talent ila tuna makueni yatumika yete wea kwandu maituma muika Tuwa maundu meokonia mathau ni kana tanzemwe ya kwa ile mathau uva Kenya makocha miongo 35 ni maambeishe mauvundisio ma CAFD skuluni wa Hospital Hill High School kielelone kinene cha mauvundisio a ni undu makocha maile ikaranya nesa na athauki.